Kani-kadai ka Akashwani Shillong ka khubor ban pule do Richmond Kharlukhi. Kimat bekongsan jong ka khubor mentaka step. Ka India bat ka Pakistan kilapan benaya ka jing menjur ban sange Asiat henin kesngi. Tang hadian ka token kenta jong ka jingi menjur sange Asiat ka Pakistan kalapan Kenya ka jingi menjur. Ulat ke jela Meghalaya ula lomi kinong ilam niam baper ban kentu ban kersya ni kari ha ka jingi kenat bat ka Pakistan. Bat ke jingi kop thai bhabrio Miss World kala sedang ha Hyderabad henin ke janmir. Ka khubor ke babnia. Ka India bat ka Pakistan henin ke sngi kila penbena ya ka jingi sange yasiat ha ka ba kile menjur ban sange no mardor ya ka jingi ther namding bat ka jingi siat. Foreign Secretary ke India Vikram Misri ula penbena ya ke ni ha New Delhi. Ule tho bau Director General ka Military Operations ka Pakistan ro ule kren chapang ban sange Asian. Ulong ba ha kani kejinge kren la menjur babro arliang ken sange no ya kejinge siat ha kanu kanu rukom harengkau hasun bat kaduriau. Ule tho ba kele penbet bane kren biang ya kani kamat la chai kesngi. Mariadap penmena ya kejing sange Asiat. Menteri Rang Bado ke India Narendra Modi ula peniat ke jingyalang ke hak sarkar ha ka yeng sa ajong ha New Delhi. Menteri Kambari ke sarkar preng Dr. S. Jaishankar, Menteri Yadari Rajnath Singh, National Security Advisor Ajit Doval, Chief of Defence Staff bat ki Chief ka tenak cipai rengkau, cipai duriau bat cipai sun kile shim bentah ha kene ke jingyalang. Tang hadian kato kini kenta jong ke jing sange Asiat ki sipai ke Pakistan kila penken ya kini ke soskular sange Asiat. Kita long kubor ki atho balai I ya kawai ke drone hajan line of control ha Punch Jammu dan Kashmir. Leo kubor baladon ka jing penlip boarding ha Barmer ha ka jela Rajasthan. Foreign Secretary ke India Vikram Misri ru ule tho pa kiladan ki jing penken ya ke jing sange Asiat ha ki kato kani ki kenta hadian jong kini ke jingi menjur. Baru loong bakane kedai ke jingpen ken ya ke jingi kerane sngutho. Haba kerani kelat patai kubor New Delhi hinin kamian Vikram Misri uloong bakisipai kilashim kya ya ke jingpen ken ya ke soskular sange Asiat. Ke India kalong ya ke Pakistan bakadai ban le AA halor ke jingpen ken bat kadai ban chim jingkit clear. Uloong bakisipai ki kimi itho bha ya ke jinglong jingman. Shosho uloong bak ke Pakistan kadai ban sngutho ke jinglong jingman bakadai ban sange ya ke jing thombor. Ban wanra ya ke jingi teli ulat ke jela Meghalaya UCH Vijaya Shankar ulat khot penlong ya ke jingi kendo ki nong yalam niam baper ha Raj Bhavan ha ke nong ba Shillong. Ulat ulat kentui kini ki nong yalam niam ban yalong kawai bat ban kersyan ya kari. Kani ke jingi yalang kala penrem ya ke jing thombor kili ano ha Pahalgam bat kala penpau ya ke jing kersyan ya ke sipai ke India bat ke jing trei jong ki hapo ka Operation Sindur. Ulat ula penpau ke jing sengungo ikinong yalam niam ki balawan ha kene ke jing yalang. Ula kentu ikinong syong ke jela ban ya teli lang kawai ban penne ikinong rem jong ka sensyar pat ba ka jing ya buram markeliang bat ka jing ya teli hakari. Ka India kalarai baya kinu ki kampen triam hakipor ki bansawan on syem bagi ke jing hirtma persya ya kari. Bat ka New Delhi kan sale e ka badan kam. Ya kaniela pensisya di kitalong kubor ka sarkar India. Ya hendropo teli ki lingsun la pensange no shwa na kakat lingsun ha Delhi hinin kesngi. Kidi ki kentup ya laipo teli ki lingsun ki bahir hapo kari ba laipo teli ki buwan poi nabarri sya India. La batha ki nong let nong wan ban pet bhan na ki airline bakila jet ban yo ki jing tip ki bayadai bat ki lingsun ba ki dai ban syong. Kani ko kubor ka Wanchapi na ka Akashwani Shillong. Na ka Akashwani Shillong ina beteng biang ya ka kubor. Ka jingilang banpe ke jing kop thai bhabrio Miss World kalalong ha Hyderabad henin ke janmiet. Kani ke jing play kalalong ha ka Gachibowli Indoor Stadium. Kani ke dikasian ke beningkong ha ka history jong kani ke jing kop thai bhabrio Miss World ba kanu kari kani open long arsenam lenter ya kani ke jing kop. Kani ke jing kop thai bhabrio bahnyo puwai kalalong ha Mumbai ha ubnail ber ka snam balalet. Ka CEO jong Miss World Organization ka Julia Morley kalapan bena men ha ubnai rempang mentaga snam ban penlong biang ya kani ke jing kop thai bhabrio ha Telangana.
Katadat jengok kai perthai ka jelatang gana kala penkrep banialam ikinoy kop Shabar ka Hyderabad banyo amat ka jing ruspa kala riti ka jela. Kani ke jekot thai bhabreu kan kot akalai pui terik menta ubnai. Naki san spa san pulai teli ki mokot duma lala ban penbet ya spa sopo teli balai olu mi kepisa ba iwei point arwei kelur tengka haka National Lok Adalat ke Belalong hagi distrik baper ke jela Meghalaya henin kesngi. La penlong ya kene ke National Lok Adalat daga Meghalaya State Legal Services Authority hapo gejing peniat Chief Justice Kaying Syari Meghalaya High Court UIP Mukherjee bat unang bishar Justice HS Thangkhiu. Ka School ba University of Science and Technology Meghalaya USTM nin kesngi kalapan long ya kejing kendo jengki kena ke balalat nak kene kejaka pulia bat kala sedang ya kejing rakhe Jubilee Rupa ban rakhe ya kejing ya lenti ke Educational Research and Development Foundation ERDF kabalakala naka CITC sya ka School ba USTM. Lasaki ki kena ke balapas nak kene kejaka pulia ke balawan ni ki benta baper ke India. Ukongsan ulalong Chancellor ke USTM Mahabubul Huk, Vice Chancellor kane ka School Baru ulai dan lang Professor GD Sharma bat kiwe-kiwe kihe ke USTM. Bat kija ka pule ka ERDF. Lapan long ru ek rensan ya tai belai keteng Humble Beginning and Milestone 2030 Role of Alumni. Hagani ke jingyalang ke School ba USTM kala pleru ya ka PIMC Alumni Health Card ke ban ajing mentoy ha ka baydai bat ke jing sumarpang. Ha ka Khelo India Youth Games ke bahinyo ka Meghalaya kelarung sya ke semi final ha ke jing lakai football jongki kan asinrang daga bapedlia mega West Bengal dan lai la kawe ha Begusarai ha ke jela Bihar henin kesngi. Ka Premier Cricket Club kala job dah nyup kendairan persya ya ka Klit Tershi Sports Club haga jail akai District Cricket League kabla peniat daga West Janta Hills District Cricket Association kabla long ha Klit Tershi hinen kesngi. Unong kawang bol ka Premier uham lengdo ubola kur live wicket akisau over but ulayo ekanam man of the match. Ka jinga kun ka babot kan long lasai kesngi hapneng ka mokoyaw CYC persya ya ka Modemai Sports Club. Ha Manipur ulat ke jelau Ajay Kumar Bhala ula peniat ya ke jingilang henin kesngi ha Raj Bhavan ha kanong ba Empal ban penpau ke jingkersyan ya ki bor sipai ke India ki basyakri ha ke jaka kaput kidong yalam na ki sengsen perthai boper ke Manipur kileshim bentah ke ne ke jingilang ulat ulong badan kam bandan ke jingi teli klem dapet ya ke jingi per ki sengsen perthai hakum ke ne ke por bamat jing e kari. Lawan Banishim bentah kene ke jingyalang da Director General ki Pulit, u General Officer Commanding ke 57 Mountain Division, bat kiwe-kiwe ki officer. Ka Sarkar Assam kala play yo number yarap ban penti kena, ya ke jingsingan ki kena pule ke jela Assam ki bapule Shabar ke jela. Lale ekania namar ka jingya kena dah pereng ke India bat ke Pakistan. Bat ka Sarkar Assam ke buah kemat ke jingwan pai ke basingan jong ki kena pule. Lale ekania ban a jing yarap ha kapor ka babiang na ka benta kito ki bamat jing Shabar ke jela. Menteri Rangba ke jela Assam Himanta Biswa Sarma nin kesngi ula play ke projek ban penpoi natural gas leng baki pipe ha Guwahati. Da ke jing temu ban peniar ke jing yo ya ke bor ke bakut ha ke jela. La penlong ya ke program ha ka Lok Seva Bhavan. Hapo gebenta benengkong jong ke project on penpoi natural gas syaki shispa iwe teli kilong yeng ha kasnong Gita Nagar ha Guwahati. Menteri Rangba ke jela Assam Himanta Biswa Sarma hanin kesngi ula penbena ya baro kita gibari bela itu ha ke jela ladno kita keberan hapo ki mokot duma lapa biang sya Bangladesh. Kini ki kintop iki bahasa hakikam bat ki Rohingya. Batkat tu ke kubor ke lekut dengan step ke Belawan Syafi nak ke Akashvani Shillong. Ha ke Port Pravajing ni so baga Delhi Station nak ke benta ke kubor ke Ketin Indi, ke banbot ke kubor ke Ketin Pareng ha ke Port Prakat San Minit. Ha ke Port Prashteng nak ke station penyo ya ke North East News. Ke Port Menta ke agenda partat Pravajing.